Irak Kürdistan'ın başkenti Erbil bugün yeniden tarihi bir güne, tarihi bir ana şahitlik yapıyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşriflerinin yıl dönümü münasebetiyle bugün Erbil'de Mevlid etkinliği düzenleniyor. Evet, etkinlik günler öncesinden itibaren hazırlıklar yapıldı. Caddeler, sokaklar, evler, iş yerleri süslendi. Yemekler hazırlandı, ikramlar yapıldı. Ve Erbil halkı bugünü iple çekiyordu, bugünü arzuluyordu. Ve bugün yeniden meydanlar doldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren on binlerce Erbil halkı çocuğuyla, çoluğuyla, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle bu meydanlara doldurdu. On binlerce insan bugün tarihi Erbil Kalesi'nin dibinde bulunan bu meydanları hınça hınç doldurdu. زۆر پیرۆز و مبارەکە ڕۆژی پیرۆزە ڕۆژ لەدایکبوونی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم. Bismillahirrahmanirrahim. Bu etkinliği her şeyden önce İslam beldelerindeki insanların, Müslümanların Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gösterdikleri saygı, sevgi ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsına, onun risaletine, onun mesajına bağlandıkları güven. Yani bütün sorunlarının çözümünün kaynağında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyorlar. Dünya ne kadar değişirse değişsin, siyasi saha ne kadar değişirse değişsin, her durumda ve her şartlarda onlar kendi kurtuluşu için, çare için, dünya ve ahiret mutluluğu için çareyi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da görüyorlar. Bu tabi bugün gerçekleştirilen bir etkinlik değil. Bu etkinlik yüzyıllar önce başlayan bir etkinliktir. Kaynağı daha Eyyubiler döneminde Eyyubiler döneminde yanılmıyorsam Erbil'in son hükümdarı Sultan Muzaffereddin döneminde başlamış. Sultan Muzaffereddin kendi döneminde binlerce kişiyi ağırlayacak yemek sofraları hazırlamış, gelen giden o sofradan yemiş ve günlerce süren böyle mevlid etkinliğini başlatmış. O günden bugüne Erbil başta olmak üzere bütün Kürdistan'da, Kürdistan'ın bütün il ve ilçelerinde şu anda bugün Erbil'de yapıldığı gibi oralarda da böyle etkinlikler yapılıyor. Tabii hani belki Erbil'de şu anda gördüğümüz çapta bu kadar kalabalık ve bu kadar görkemli, bu kadar renkli olmasa da
Hani insanlar renkliliğe bakmıyor. İnsanlar işin mahiyetine, künhüne bakıyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için ne yapabilirim diye aklından geçen, yapabildiği meşru dairede bütün güzellikleri ortaya döküyor. Bayağı bir bayram havası içinde geçiriyor. Geçen sene koronadan dolayı bu şekilde bir etkinlik yapılmadı ama ondan önceki senelerde bir sene ben daha şahit oldum. Bundan çok daha kalabalık bir etkinlikti. Bu sene de yine az da olsa koronanın etkisi var. O etkiyle biraz daha belki geçen senelere göre biraz daha sönük kalmış diyebilirim. Yani şu an gördüğünüz o ihtişam yine geçen senelere göre sönük kalmıştır. Bu şu anda yani bunu kim idare ediyor? Bunu belki Rabiül Evvel ayının hani Rabiül Evvel ayının 12. gecesi yani pazarı pazartesiye bağlayan gece kutlu doğum gerçekleşiyor. Ondan yani o andan o doğumun gerçekleştiği andan birkaç saat önce resmi makamlar Irak'taki Evkaf Bakanlığı ve Sünni Vakfı bu işin organizesini yapıyor. Tabii onlarınki resmi. Yani dün itibariyle resmiler kendi programlarını yaptılar. Yine burada şu gördüğünüz tabloların altında o afişlerin, parkatların altında onun gölgesinde resmi bir program yaptılar. Ancak bugün resmiyetten tamamen uzak. Yani resmi hiç kimsenin yöneticiliği, resmi hiç kimsenin idaresi altında olmadan halk tamamen kendi kendine yapıyor. Mesela bir camiye gidiyorsunuz, orada mevlid ve ilahiler okunuyor, tefler eşliğinde ve oraya yakın olan resmiler orada saygıyla oturmuş, dinliyor, gelen giden halkı selamlıyor, güvenlik görevlileri, polisler, askerler bu işin hizmetini yapıyor. Bir başka camiye gidiyorsunuz, farklı bir etkinlik. Kalenin mesela dibine geliyorsunuz, başka bir etkinlik. Kalenin başka bir yerine gidiyorsunuz, farklı bir program, bir platform ve orada farklı bir etkinlik. Ve halk da esnaf, gezerseniz göreceksiniz ve belki de görmüşsünüz. Esnaf sınır koymadan gelen giden bütün misafirlerine tatlı ikram ediyor, lokum ikram ediyor, çerez ikram ediyor, su ikram ediyor ve bunu kendisi için bir bayram olarak kabul ediyor. Sevinçle bu işi yapıyor. Özellikle Kapalı Çarşı var burada. Kapalı Çarşı'nın içerisine giderseniz orada da yine aynı şekilde görürsünüz. Ve bu etkinlik sadece bu anla sınırlı değil. Bugün başladı. Bugün itibariyle belki bir hafta, bir ay boyunca farklı vakitlerde namazların ardından akşam vakitlerinde evlerde, camilerde mevlidleri okunuyor, yemekler veriliyor, tatlılar dağıtılıyor. لبرتي لبروي ببر شفاعتي پیغمبرك من عليه الصلاة والسلام وهر يكيك ليمك امرو صلاوات بجاني پیغمبر ادا عليه الصلاة والسلام ام صلاوات لدانا عبادتك زور قوريا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما قالك خوش حالين همو صالي للشاري هوليري خرككي زور حمو لو رجاء دادا بازيتنا وشاران تعبير على خوش ويسي دكات بو بيغمبري أكرم صلى الله عليه وسلم فما قالك دل خوشين لبروي حمي صالي خركي هوليري خاصة وهرمي كردستان عموما ديتا وشاري ديتا لمزقوتا كان صلوات لدى بيغمبر صلى الله عليه وسلم نشيدو هتا فادريتوا خدي قورا باداشتي ومجمداتوا خدي خيري وبلوسي يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله هر وقت دبينين
خەڵک لە هەولێر الحەمدوللا زۆر خۆشحاڵە بە یادی ڕۆژی لەدایکبوونی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەوە نیشانەی محەبەتی و شوێنکەوتە پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم وهروەها ئەمە لێرەوە داوا دەکەین کەوە ئەو خەڵکە بە فعلی لەو ڕۆژەدا ئەوەی دووبارە بکاتەوە کەوا شوێنکەوتە پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم خوای گەورە دەفەرمێ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رحمت بو همو عالمين پێویستە ئێمە وەکو مسلمان کە شوێنکەوتەی پێغەمبەرین صلى الله عليه وسلم پێویستە ئەوها ببینە ڕەحمەت بۆ هەموو خەڵکی ببینە ڕەحمەت يعني وەکو پێغەمبەری خوا دەفەرمێ صلى الله عليه وسلم المؤمن كالغيث أينما وقع نفع لە هەر جێگایەکی بین منفعتمان هەبی لە بۆ خەڵکی سوودمان هەبی لە بۆ خەڵکی ببینە ڕەحمەت لە بۆ خەڵکی نەبینە زەحمەت لە بۆ خەڵکی وهروەها سیمای مسلمانەتیمان پێوە دیاربی لە جلوبەرگماندا لە قسەکردنماندا لە هەرس و کەوتماندا وهروەها زۆر سەڵاو لەسەر پێغەمبەر لێ بڵێن صلی الله عليه وسلم و سونەتەکانی جێبەجێ بکەین و لە کۆتاییدا دەرێن یا ڕەبی خوا لە گوناهمان خۆش بی خوایە لەگەڵ ئەو پێغەمبەردا صلی الله عليه وسلم حەشرمان بکەین وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شعر خۆشەویستێکەوە بەردەوام پێغەمبەری لە یادە عليه الصلاة والسلام بە کۆرایی چاوی دوژمنانی خوا بە تایبەتی لەو ڕۆژە مبارەکە خۆشحاڵ و شادمانین بە ئەوەی جەنابتان کە مقابلەمان لەدە دەکەن خۆشحاڵ و شادمانین کە نەمردین ئەو ساریش یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر دەکەینەوە صلی الله عليه وسلم خۆی ملەتی کورد مەشهورە بە ئەتباعی صلاح الدین ئەیوبی صلاح الدینش لەسەر سنەتی پێغەمبەر بووە صلی الله عليه وسلم هەموو کوردستان بالأخص شاری هەولێر يعني پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم لە ڕوعی خۆی لە گیانی خۆی لە داک و بابی لە ژن و منداری لە هەموو کەسی خۆشتر دەوێتن و بە داواکارشم لە شاری هەولێر هەتا پێیان دەکرێتن دەست بردرن بە ڕێبازی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە سنەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە بۆنەی یادی لەدایکبوونی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم جوانترین پیرۆزبایی خۆم ئاراستەی سەرجەم مسلمانانی جیهانەکەم و مسلمانانی کوردستان بە تایبەتی و شاری هەولێر لە ڕاستیە ئەم دیمەنانە دیمەنی دڵخۆشکەرن لەبەر عەشق و خۆشەویستی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەو پێغەمبەرەی کە خوای پەروەردگار لە حەقیا فەرمێ وەڕەفەعنا لەکە ذیکرەک وما ئەرسەلناکە ئیلا ڕەحمەتەن للعالەمین بەڕاستی پێغەمبەری خوا ڕەحمەت بۆ هەموو عالەم بۆ ئینس بۆ جین بۆ ئینسانەکان بۆ جنەکان بۆ هەموو عالەم بۆ مسلمان بۆ غەیری مسلمان وێ پێویستە ئێمەش ڕەحمەت بین وەکو ئینسان وەکو مرۆڤەکان وەکو مسلمان ڕەحمەت بین بۆ هەموو لایەک ئێمەش لە ژیانی خۆمانە دووبارە و سێبارە پیرۆز بێ ئەو یادە بەخێر و خۆشی والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدای بخشنده و مرحبان درود و رحمتی برده بسر پیشوای مراباتی محمد صلی الله علیه و سلم و با ایمه مسلمانان شتا روز دوای پی خوشحالم امرو لمراسم د خدمت پیغمبری خوای پیغمبری خوا من بە گەورە داناوە پیغمبری خوا تاجی سەرمانە پێشەوەمانە سەرکردە و ڕابەرمانە بەڵام ئەوەندەیان کفایەت نییە چونکە ئەمە دەبی ژیان دینمان هەمووی لە خزمەت پێغەمبەری خوا دەبی لە ڕووی لە هەموو ڕووکانی ژیان لەباری کۆمەڵایەتی سیاسی اقتصادی عملی ماڵ و منداڵ خزمەتکردن دەبی هەمووی لەسەر مەنهەج و بەرنامەی پێغەمبەری خوای بی بەوەی دەسەلمێن کە پێغەمبەری خوامان خۆش دەوێت چونکە خوای گەورە دەفەرمێ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله خوای گەورە دەفەرمێ ئەگەر پێغەمبەری خواتان خۆش دەوێت منتان خۆش دەوێت دەبی لەسەر مەنهەج و بەرنامەی پێغەمبەری خوای بن پێغەمبەری خوش بەوەی کیفایە نییە وەکو باسم کرد کە ئەمڕۆ چەند نوقلێک ببەخشینەوە و بڵێن پێغەمبەرمان خۆش دەوێت و چەند سەڵاواتە لێ دێن بڵێ ئەوانە هەمووی گەورەیە هەمووی لە خزمەتی پێغەمبەرە بەڵام زیاتر ئەوەیە کە ئەمە ژین و دیرمان لە خزمەتی پێغەمبەری خوای بێت چۆن پێغەمبەری خوای چۆن ژیایە چۆن تەحملی کردیە چۆن لە خزمەت قورئان بووە
خۆشحاڵین بەوەی کە یادی لەدایکبوونی فەخری عالم پیرۆزبایی لە هەموو مسلمانی جیهان بەگشتی مسلمانی کوردستان بە تایبەتیەکەین و بە خێراتنی ئەوەی خۆشەویستەکەین بۆ ڕووماڵکردنی ئەو کەرنەڤاڵ و ئاهەنگ و خۆشی دەربڕینەی کە بە بۆنە یادی لەدایکبوونی فەخری عالم محەممەد مستەفا صلی الله عليه وسلم. طبعا هەموو ساڵێ بە خۆشحاڵیەوە هەولێر ینی شاری سوڵتان مزەفەرەدین بەڕاستی ینی کەرنەڤاڵێکی ئاوها گەورە ساز ئەکرێ و ینی ئەو پەڕی دەربڕینی خۆشی و شادیە و ئەو پەڕی وەفایە بۆ پێغەمبەری خوای صلی الله عليه وسلم. هیوادارین هەردەم شاری هەولێر یعنی ئەو لۆگۆ جوانەی خۆی بزر نەکاتن ئەو وێنە جوانەی خۆی هەموو ساڵی دووبارە بکاتەوە و بەڵام چاکترین مەولود بەڕاستی کە بمانەوێ بیکەین بەڕاستی زیندووکردنەوەی ئەخلاق و سنت و ڕەوشت و ئاکارە جوانەکانی پێغەمبەری خوای صلی الله عليه وسلم. وا پێویستە ئێمە ئەگەر بمانێ مەولود بکەین ئەبێ مەولود بۆ ساڵی ئایندەوامان لێ بکاتن کە ئێمە بەڕاستی ئەخلاق و ئاکارەکانی پێغەمبەری لە ئێمە بەرجەستە بیتن بۆ ئەوەی بە عملی پیشان بدەین فعلا ئێمە ئومەتی محەممەد مستەفاینە صلی الله عليه وسلم. کوردستان باشوور هەولێری ئەم ئەربیلینە ئەمانەها بۆی مەولودا پێغەمبەر ولادەتە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ملەتی ئەربیلی کوردستانی لە بن قاڵا ئەربیلی کۆم بوونە ولادەتە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم یاد دکن یک خواهی عربی خو خملاندنه ملت ورا خو خملاندنه دکان خو و قاله و چارشی بازار گشکی خملاندنه.